March ni som ni pathum Chanchinthar clear tu te chibai ei rong bolna LPG thuthar halsoi masaberila nimin khan US Texas atanga local LPG phur chuan India ram Mangalore port athlenga Russia atanga oil phur longpanga point karliam ta khan India an thlenga tuna hian India longsom ni pani chu Persian Gulf an thang mek heng long te hian Strait of Hormuz an paltlang veka Iranin long te hi akap ngam chia lo ani hmel US le Israel chau kandang antikwal vela US atanga chuak longten an kalna tu ramflek antar kwau anga US le Israel longchu an hu har khopang Burma atanga Mizoram lute en dignana tiro antia al tia piang anda sang ang dewa anti ngot lo chuan longte chuan an du flek antar thayang chu Voin Mars ni som ni pathumatang hian India ram state 10 LPG supply 20% lai an hu beldona ma se kan la ziom viau don lo Iran war ma state in hu 3 in a in 50% in alaniama commercial gas in atwar beranga domestic aero connection nei tetan boina tur om talem lo Iran supreme leader mel mu tur alom lo Mars ni kwa Iran supreme leader thar turan ruat mostaba khamane chu khawvel muslim teni puiber id huna po mipui ma ain lan lova CIA le Mossad te chuan amel mu tumin an ngai ven renga apa Ali Khamenei khan id le zirtop tong tra in khom Norus Persian New Year mipui chibai abu thina mostaba Khamenei po hian ati vengai ringin US Israel intelligence lam anin ring viawa ma se ziakin chibai buk na thu athon ta jok ani Axios in report danin mostaba Khamenei hi aladam nge yani ti CIA le Mossad te hian fin fiatna annaya Iranian official ten mutuma program an siam tepo CIA le Mossad in an thevekani amaro chu thu chwa le thupek order te hi mostaba atanga chuak anni MT ero riat anilo US CIA chuan Iran hian mithito supreme leader atan an ruat hi an ringlo bura ma se mostaba sulnu thalak taknyal po an lamhu thailo Norus Persian New Year thucha le thalak then khat mostaba telegram account atanga post ani a heng thalak te hi athar anni MT te CIA in an chuimek thi hlauve thotu rangai Iranian president Mossad Pezeshkian chuan kumthar thucha video mangin achua a hetiang tal hi mostaba atangin anbeisaya chupo omlovin lekha themlekin thucha ati chuaka ahliam tor anaviau nge supreme leader aya thunei jok anom ti po riat anilo nimin khan US president Donald Trump chuan Iran vauna ati chuak thar le a Truth Social atangin tihian aziaka he kathu post atanga chiara darkar somli pariat chung Iran in Strait of Hormuz zalen taka ahong lawani chuan United States chuan Iran power plant abeidona alian beratangin kantran don ati nimin vek khan Iran chuan chhanglet ngala US in Iran infrastructure abei vai chuan US infrastructure zongjong kan bei ve ngalang antia tlom lo tak anlani International Maritime Organization IMO Iran palai Ali Mosavi chuan thuchwa asiam ve boka Iran chuan inbiak na manga boina chinfel adu berthin US le Israel in Iran anru na wangin Strait of Hormuz hi abwai ria inrin ton na nen boruak kan siam thatai Strait of Hormuz hi honreng ani a US le Israel tan ero khar ani ati United Arab Emirates UAE Defense Ministry soidanin Mars ni som ni pani nimin khan ballistic missile palile drone som ni panga an kap thla Iran war kalmeka UAE hian ballistic missile zathum som li panga cruise missile som pangale drones sangkhat jasari som seri pathum an kap thatoa UAE air defense system chaktok zia alan chian rualin Iran ralthuam nga zia po alang telbok UAE hian US ralthuam terminal high altitude air defense that le MIM 104 Patriot PSC-3 amanga
South Korea siam Cheongnung 2 MSAM Russia siam Pensir S1 amang telbok Iran ralthuam in khawvel a Barakhaih India Ocean Diego Garcia muna US UK military base chu Iranin intermediate range ballistic missile muhni in akapa pakhat chuan a thela pakhat dang ero anlo intercept thai ani Iranian missile hian Diego Garcia military base a poi khoilo ma se engtin nge akap thai jok ti chu zona lian tak ani Iran atanga Diego Garcia hi kilometer sangli vel ni inan soya US ralthuam hrol tak tak te omna ni in Iranin akhoi chiat phak lo turangai ani Iran sarkar thu cho atanga alan danin Iranian ballistic missile lian ber hi kilometer sang ni vel kap thlengpha ani a chu khawvel hriat dan po ani ma se Mars ni som ni pakata Diego Garcia military base akap tamai kha Iran hian puanzar lo ralthuam turu akol nualti alanga US lakatlom mai tura kan rin kha atangrai taviau maya aladai rai phian mai theini lelama chuan China le Russia hian arukin anlo rol ru ve thei boka chu ero report alom lova adikani ero chuan Iran war hi indopui tak taka alut kan ti thei ome Iran hian athaina chiang takin alantira Middle East, Gulf Ram, Arab Ram, India thlengin adu namuala indona ason taya ahuat ber US ka phasilovin a partner ramten antuar viau thai Iranian ballistic missile in kilometer sangli ahla target akap thu kan hriat rual hian Iran atanga kilometer sangli bial chunga omten air defense system anthuam chak sau angai tipo kan hriat tel athawame Iran atanga United States hi kilometer singkhat sangkhat zanga som pahni vel ani a chuti main US hi chu atiboy thai don lo US le a partner ram US military base omnate tan inven uluk angai le ani kumsang ni som pasari khan Ayatollah Ali Khamenei khan Iran missile range limit hi kilometer sang ni a atuk saka chu Iranian scientist ten hreranin missile antes tekha sang ni kilometer sang ni range antimai thin ni in Jeffrey Lewis Global Security Scholar Middlebury College chuan asoi missile tam takhi Ali Khameneian rilru athak huna pho chwa turin an nga ka tuna chuan athitoa an mangtan po ani thai atibok mania kan soi US military base hi anchia angin an langai don tia kan soi kha ala thleng don ni in alang Trita Parsi co-founder Quincy Institute for Responsible Statecraft chuan ti hian azia ka Iran in ralthuam lian amangta a helo po hi a aya chak anei ma na Europe ramten US le inzomna an ennon angai thwai don ni in alang ativebok February thla khan Donald Trump chuan Iran in intercontinental ballistic missile ICBM abuai puimek tin alo soi to a US Defense Intelligence Agency point kumsang ni som thum panga Iran in ICBM asiam thai an rin thu report an lo siam to ani ome Iran in US military base Middle East infrastructure ati chiat hlutna US Iran war ni som pali thleng khan Iran in US infrastructure Middle East lama ati chiat hlutna chu US dollar million zariat India poisa cheng crore som sari panga vel ni in an soi US Home Center for Strategic and International Studies chuan Middle East a Iranian target te azir chianga he anzir chian na hian Gulf ramte a huam lo US military base Jordanami terminal high altitude area defense that kha Iran ti chiat zinga alian bera US dollar million zali somriat pangaman ani puan to angin indo niruk thleng khan US in US dollar billion 11.3 amanga nisom pani thleng khan US dollar billion 16.5 akai to a Pentagon in US dollar billion zani adil belpo pek anni US hian hlokna atelem engwanga Iran drone hi chwa fonge anni US military senso kan soi thina hlokna po US hian atel ve mek boka US hian a hlok pui hluai lo point indona senso hi chu
amulet turin ngaila adik thayang oil le gas bazar abuaya Strait of Hormuz mamo tu techu US mel malian te deu vek anni a US hian angai thutak vak lo ni in alang nimin Mars ni som ni pani khan New Mangalore Port Karnataka Mangaluru a LPG phur longlian aron thlenga helong Paisis Pioneer Cargo Ship hi Texas United States atanga local ani kansoi tumber chu US hian Middle East boima se adu chuan oil le gas hi raltur anga a economic war engemotak chu a khel tel ti kan thiat a thaw me Iran hi beisei ain achak phian mai kan ti mai chawania US hian du chuni se railo te chungin ati chevek thayang ma se economic war a oma Donald Trump khan tariff le tax abuai puina sa a Iran aya economy takati chiat du anga chung zinga India po atel Trump admin hian NATO member te po aduat viaulo Israel hi aduat hlura ramdang hi chu atlon vaklo US ralthuam thatzia kan threvek aman ero asang Iran drone sahit le kamikaze kan fakrwalin adu chuan US hian akap thathai ma se poikhoi turin achwa lui foem ni ti hi zona aumta ani ram tereute Ukraine chuan Russia ahmachona Russia hian Iran ralthuam amangna sa Iran ralthuam ain Russia ku chuak athazok bokanga ma se Ukraine hi ain veng hne viau maya tu ralthuam nge aman kanti chuan US ralthuam thawani US hian Muslim ram thau Middle Eastern Iran an huat thainan Iran ralthuam te hi achwa lui thin ni in angai thai lelama chuan Iran ram chunga ralthuam mun pui te hi anka chwa main du chuni se ati chevek thaya ma se hetianga Arab le Gulf ram te anti buai reng hi US tan ralthuam hral tur asiama oil nga ram te hian US ralthuam an mamo na asanga Trump admin antlon lungoi angai ani Iran war hnuwa Gulf ram ten US ralthuam an leina satzia han soila hei hi Trump admin beisei ruk ani rengem Mars ni sompanga khan United States chuan military sales ralthuam hral chwa natur apama US billion 16.46 manzet UAE Kuwait le Gulf ram pani 10 an leidon ni US Secretary of State Marco Rubio chuan emergency thilani angin US Congress phalna lak angai lo atia Democrats te ron anilo Kuwait hian billion riat man radar system le missile defense system aleidona UAE hian ballistic missile ka thlakna tur le thildang 4.5 billion man aleidon bokani Gulf ram te lei tur hi kan rechia lo Mars ni som ni khan CNBC chuan Wall Street Journal report aron Jack Velia US President Trump chuan emergency arms sale US dollar billion som ni pathumman UAE Kuwait le Jordan 10 an leidon atia ralthuam zinga Patriot PSC-3 missiles CH-47 Chinhook helicopters le Predator XP drone te atel kansoi tumber chu US hian ralthuam hral chwa nan Iran hi achai phormai mayem ni chutin lo se voile khata khatiang zat Iran official te that thai si kha anchemwang le ta viawa US thil tum hi kan ngai angot chu ani don lo thileng kim hi chan le wang nei veka thleng ani ti te kha kan riat a thaw me